Pen iki parlok elekai u Cristiano Ronaldo bat kinong Christian Krui ia kajing support ne Christian ya u te hoi parlok hadin ba arteli ki jing elekai u Cristiano Ronaldo u lamis nakadaw ko jing bom sngotonat bat ka PIF ka Public Investment Fund ba kumno kale ia ka Al Nassr ka badai ka club jungu bat u Cristiano Ronaldo kum kadakpan persya ne kum ka message siya kinong panyay ulamis siya artili ki jing lekai nakabanta ka Al Nassr bat hoy perlok hakana ka jing lekai jong ka Al Nassr persya iya ka Al Ittihad wat lada u Cristiano Ronaldo u klemi madan handre kinong Christian hak stadium barok kawe kipen iya ka jing ikbat ka jing Christian ya u da ka babat iya ki plakat kabalatho iya ka nambar sawen rengkat bat ke kerteng ke jengu bat hoi perlok hakana ke jingil kai ke badan kam haka jing absen ke jong Ronaldo u Sadio Mane bat u Angelo kilala apan yalam ya ke Al Nassr sya ke kerdan ke baar haka mi kimpon jong ke Saudi Pro League da ka bakili oban tep markawi ke gol kabal peluang sendon ya ke Al Nassr banjab lang ba Arlenot gol bat hoi perlok adin ba Angelo lala aban tep iya ke gol ke baar ulapan iya ke jing Christian iya parlo ilkai langjung u kata u Cristiano Ronaldo da ka ba celebrate iya ke celebration jong Ronaldo bat menta ka Al Nassr hadin kene ke jing job kaliyo ban kamay hadu saw kundai point ka ba ka Al Hilal kala bantam tang si point hakami iking point kat ba habang ipai pat nakalyang jong ka Barcelona haka jingil kai Copa del Rey jongka kan sai kundu haka semifinal Persya iya ke Atletico Madrid haka baan sai lekai haka khat ar tare bat ke Athletic Club Persya iya ke Real Sociedad